Karbi Anglong Deputy Commissioner Pen Birta Mai Kipa Phaikoni Korasir Kepani Pen Matijong Porni an ahem vaccine kipiasai kede Dola Maralong irrigation asai ki claim dang patang to det Bukasan rong supi ino sarpi mar arideng pen pi story pong kelong Kardom pini Karbi prime tama birta long peneli sami rani timung pi nonal joitha birta ang ton pen Karbi Anglong along kido lak plira story sirkep abang pubang phiapan COVID-19 vaccine ki pijia puthak pini deputy commissioner asa hemalong birta mai kapadwa birta lomdun Karbi Anglong along kido anara phan corona akrem pen kapajok jia phan pura dipu along kido deputy commissioner asa hemalong birta mai pado Birta Maya long Phaikoni ingkoran narkep arni pen matijong po arni an Karbi Anglong along banglak plira suri sirkep kepra kep arara phan corona vaccine kipia saya long amen thapon upusi deputy commissioner Sandradwa Singha pen Birta Maya long pachini Bangjang COVID ang prim kipi asaya long rong amikaratum anta kachito lapen vaccine kachipi hurjia phanta deputy commissioner pen tuning report hu Birta Maya long ADC Rajesh Terang lapen S khanatum chitongdon Bhoksong along kapado tiwa methon lai tokra amai pipa jot pontang nuposi nili tumalong birta nang pali West Karbi Anglong Bhoksong Motiram Taro lapen anjan teron chikimo aruna lang kapado trok siang deng tiwa methon lai tokra mate tiwa lamet amai pi Phaikoni ingkora sir keparni rat amai pi kang ni pensi tajot pontang lo Mai pi along MSC Prabhat Taro Karbi Lotari asong Boro Lotari asong atung chetongdon Mai pia long pachetong se khorong pu ipak lamde alota alhiari deng pen ingpupon tiwa mathonলাই টকৰা তিৱা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত যি আমাৰ কনভেনচন অৰ্থাৎ আমাৰ অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰিছে ভক্সনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰু কালি আমাৰ ডেলিগেট সেশন শেষ হৈছে আৰু ডেলিগেট সেশনৰ পাছত নতুন পাৰো তাৰ আখাৰি আমি তিৱা সাহিত্য সভাই কাম কৰি আছো আৰু অনাগত দিনতো আমি কাম কৰি যাম সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আমি কামনা কৰিছো এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি কাৰ্যসূচী ইয়াৰ পিছত আমাৰ মুকলি সভা আছে ইয়াৰ আগতে আমাৰ কবি সন্মিলন আছে অৰ্থাৎ তিৱা আইছত আৰু তিৱা কবিতা পাঠৰ পাছত আমাৰ মুকলি সভা আছে Duarbagori constituency ka parlo number hini dolamara long Karbi Anglong autonomous council pen kedeng pon sika kuti isira sika lak troke prakethoma tangka pen kapanong pon irrigation alang teng patang pipidet posi nilituma pherangke rongsina be pen card news sa hemalong betanang pali Duarbagori constituency alo Megri Tokbi arong dong jemaro yalong Karbi Anglong autonomous council pen kedeng pon irrigation alang teng non anta patang pipidet long Labang so asai ka paklem toya phan sika kuti isira sika lak trokya pra lak thom ana tangka panong pano bonta labang so tangka kopi koson tong tang hoidat lo ne asaya bang non anta patang te detlo haladak arong arada tom phan phirang ke tom karjo hotna ke thandun ke contractor hun phang cho phansi sai patang te det pusi akoi pipon lo arong asor ban se thandagi ekania tirona rong bonta nili long le dak do kok aposi tok bia sori ria long dudunang kok lo tapi la so lang nange pi ke me pik lo pusita ni tum kiwan chenga hot me ulo ni ngarong do nang parong voi mana parong dak non ga lang tanang patang te kam tanang pachun che hidi kutei sop ton ket don ning koi suse amuni da tum mulu ka tum arve le avete khiti sai tu ki mongwe asi government nang rap lo wang do nang klep bilo bu ning che parong penon ko pisi ale ki long lo nili tum asi nang li tum ke the ki ding atum ang song ni pale pira nili tum hari son ba ka sawar nang pijima pusi nili tum nang li tum ang na chon ding ri dulo pini ani nali tum ha chor dom group si nili tum ki sung ke la ki duk ki la ka tum han nang li tum ke the ke ding ni lang pipon te ni rai pipon fonte ni tum ta ko an lo ma ni ning chi parongi e ki choklem ke chodam akola solong le nili long le ho nili tum nang ke nam pisar boranang nam pi det ban dak lang ke teng long ba hatuaran arjon bang thalon thongke bra ner ke awara bang thalon isira e bengalong le ke nili pota da khajana ki tu pe nilia thanga atta long le dasi ke theklo lasi nangli tum phani ri na chuni ri no sara tu alang teng munga alang lang thak dongem lang so lang a thak teng namik lo sitameni tuman PW ali keng ben sikivan ben lo ali nampa cross ik pelo ama tu sini tuman PW ali bang ke hud ik pelo ama labang so PW ali lo mang ke nili tum phan pinyar ni an sitame
la bang so li lo mang ke karbar ke patang kang ke data son ben sini tum thei long rong atheni li tum phan ali na patang pikang ke la bang so pw ali long khut kang pet ke 2019 aning kan pen penengan 2021 iglo la sin nilitum phan la bang so li long na pachun kang ke data pot nilitum bang asapu ke siksa hajua mate kedam ke bang atwar nilitum bang ka siksa ka sapu ke dure de chat ben lo Dera dak la so ali ki bi pena jo apul ki bi pena jo kaching koi data dolo non puta ki so mimi pukana ha nilitum la bang so atwar long ka chingkoi mate ke accident ben ta dui lo nili ga tum sitame non pu sitame jong se bisa se liputang te na tumar didamik tame nili ke hem si dui ta haji chokla mone chodame ke la son ben si man iglo alang li sitame asal dada dak ali pelo so ali join ne pen kedam ke bang join ne pen kang ting sering mate nilitum ke kidukilak arada so pot ajo chichini ne thero chichini ne episode so kereng sikenang pa join ne mathusi kang ting ke sering tame bang nang ko join ne mathusi la bang so li long ko ching ko join ne si nili ke pinia ni ta ari ke ching lok me dat ben lo Tang de tu mahin pen sorkar dong pen aphan ke chining ri bang ke la bang so din patang wek nai pusi pui ma ko som nili tu mangala lo jong si un ni putang te sarkar hin pen bang ke pini pina bang bong yong si la bang so pw 36 highway la bang so ali long dong chi ti manang ke hut pikang plu da bang ke nili tu hang ke nang pachun pikang dat te misen hi pu bang si nili tu bang ke chuning ri lo ante la bangso kami claim contractor men bang ko pulonte alang li kethe ke dingarat mate nili tu amen panu ne ta un e alang li hun phang cho pu alang li sar hun phang cho hen lo la bang so contract ke van ke nili tum henodak bu ke nili tum so saron e alang li contract ke van bang ke make sense lo bon sa me nili tum ki dukla ka sai chuti kiara tan selang li ke matha si van lo bon se ta me nili tum ha ka na pa pleng pi peda da bang si nili tum pini ke ning duk Lasong si perangke adilung atum ahopet alam kapaklar jia phan contractor hun phang chua phan kar judam pen lam the kilong dam ke duar bagari MSc Richard Tok BC adai do lasong si local MSc Richard Tok bi aning ki hopi ka joksi bir tame nangkhang pichek pusi akoi pi pon lo to kam nili patang te lo ahol la bang ke non se me nang tum se me nang le me khini pen theklong lo la pen non nang le tum nil phang so bir ta nang pi pen nili nang tum aphan nang chitong dun pen sinili non la nili klem bo makam along ma sinili wang pen nang tum han nang chitong lo la si lang so kam ke tang te det aputha ka bang ke la son lo lang so kam ke total amount bang ke mane head work pen chenglok la kenel ka do pen chenglok ke 1 crore 63 lakhs ana tangka amount do asilang songbong pe 93 lakhs ke la no nili arjablu la head work la hello asi first bang ka nili lam de chethan po nili athema nili lo so head work nili men pen si a lot ngali so product nili ji than prang po la sila da bang ke nili lanon kwan si kam claim bang ke nili nang tamana chethan thide sistemi chok ki ma posi ma thalo asi nonal dum the kang lo nang song bom pe nili 50% ke nili pinia ne payment long la nang so payment ke long le pena jok si nili kenang anakam si hini nili patang te dolo nili la hai kam bang patang te bang ke la hai lo asila payment nili tum phan non pura me nili tum phan pipe asema lang so payment bang ke nili tum phan hala in charge ahin pen pusame irrigation im ahin pen preferment ni tum phan alam boy mate alam theni tung kilong phana te bangke la ni tu local kum MSc Richard Tok bi hin pa sini lo phan bangke copy ning nang kang samse pen lo ne ba copy athe pen lo ne ni chini ne ni le kam plan ve akama abuthak se be ni lo phan sa payment bang ni lo phan bon chek isi asat na bangke la ke stonson rong payment pe sini tu mikle stonson rong payment pen siklem lo la pen hapu hi sa bangke la ke medar hanse mane la bangso irrigation kami claim along bang amendo la guide bana bangke stonson rong pilo hi side bangke la mendaran se ke claim hut sirame ni tum pudun lo la da eso sonje
inti phante me punulo sira me koson ne la bangka de ni lita chini ne de lo sira me lang so hut sira me ni tu ma kam ning kang sam se pen jo ni tu than lo je la da bangka lang roi ma si lang roi long men ki purang han ma se da mane ki buye bangka la ke mane sang se tu hoi non da sang se de lo la sa lang bangka hi ka prek la kuna ma ke ne le dam ni ma dam de se aro ka prek dam jo lo lang bangke aso ke kre me chok je no la pen la ke ne la bangke kenela mangke lata isirang ke mol sing terang pen jon kathar phansi pilo Bukajan subdivision Khatkoti Thana Angkang Kirika Korokahut Inut Astar Pimar Aiding Pen Pistori Bong Long Lok Posti Nile Tumalong Birdana Pale Khatkoti Police Station Atum Tila Basti Alom Drugs Kizor Kang Atum Do Pupirta Long Si Kirika Korokasai Klem Damlo Lakson Kirika Kuruk Asai ke Klem Bomahut Inut Suarlo Sikha Depnat Ata Plikia Prahini Arideng Along Pen Pistora Hele Heliamo Kireng Muthom La Pen Ongdunga Drugs Neplong Cheklong Arona Teng Pen Kangsai Ponja Pan Hem Kangsa Bank Cheklong Bangso Kirika Kuruk Asai ke Klem Pon Lake Bukazan SDPO John Das OC Bukazan Mablik Brahma Khatkoti Police Station OC in charge Mridu Rudra Paul La Pen CRP Abatum Chirap Dunlo Non malam so parapan biar tamu ington isna. Why is it so hard to find sunglasses in frame that fit me well? Where can I find my perfect fit? You have such kind of thought in your mind? Well, worry no more. Visit Vision Health Optica, where you would find varieties of sunglasses in frame that fit on you, and also you could consult with your optical doctor who are available every day from 4 p.m. to 6 p.m. Near Joycing Doloy Auditorium Hall, D4 782460. Hurry! More information call 8638189615. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Nali tum azo filo dowai daru kilong kasik sak doma do pulo tangte non pen ke ma thanang nilo Alon Medical Store ke chengsi Karbiang bong pen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy la ke 24/7 ing pulo Lapen ajada dowai linang ji sita ladak longpon ekje Lapen kilong lia dowai nang ji pulote order pikang lote prapjin pen longpon ekje La Sidifu Medical College and Hospital opposite Alon Medicare Store along nang litumta humri ignot An sose kachini jia pan la abel ki pia number along humri iktame Dihena mopi puthot birta along wangthulo Kiram tang phai kuni ni pha ing koran nar kepajo Bokolia Police Station adunga longamat motor ka chitong ahir kang tang rakajok bang trokatom arenga hu kiso E Maruti Alto 800 motors AS19A 1898 pen autoriksha melmen ka chitong promajok bang trokatom arenga hu kiso ahir ing tang raklo arenga hu kiso atum lake kale ing tipi alan timung bham terang dhiren ronghang krishna ronghang lapen gita terang pe atum pusi pakthepon Tongstikot pen Bokolia se kilang ahemalong pondet long ponta kiso ahir ing tang rakajok Dipu Medical College and Hospital along si 1 to det long birta ke tok apora hut an ke kiso lang pon bom lang Dolamara Biodiversity Management Committee atom pen ripi langso alangsun ka humrida ma birta perangke rangsina bepen birta nang pale Dolamara Biodiversity Management Committee mate DBMC atum pen labang so alangsun alangka humridam lake ripi langso alangsuna putha kapachi thang ponjia phansi humridam lo labang so ripi langso alangsun kido lake Duarbagari constituency arlosi dolo lason se DBMC atum akimang lake kidam ke bang ator sarkar pen selam damsi ketir thep ke joi kilanga di paman pona popusi alang litum pen ningje po
Kahumri da matum lake DBMC Mepu Divinson Terang Dolamara Ranch along Asia Proharat Kro Boloram Terang VDP Coursing Lekte Borsing Lekte Lapen Rong Asaratum Dunrinti. Parlo Dolomarin Sandra long Isiak Alang Taduku family Pumalong Ram Lekhe Arong along going to Dolomura area Sikurilo ada Rusi Langso waterfalls Pesonsi Lis Pumalonga Patun Pijima Napenanga Kira Pitodun Alang direction na Tudun Pensilo Nilitum akan sini anjak anang pali dun for anang ni for din anang anang dun apani tuma kobar na ja idea na tudun for anang ni pansuru partiglo tirangji arni ta anu telang ni kanang kira bun for sini thelo naponte sini nangni tu media hoiken Karbi Anglong Autonomous Council tunta sona khati kini ACF sar na kira ton daki alang ni tunta na kira bun ko Karbi Anglong Autonomous Council Dogar Bagui Local MT Research of the adogabe lang ni tu team hantane min paper piglo dili tung lang so ripi lang so waterfalls long overhead adong ara tuna lang ni tung han ninga kong ban serosi ACF sar banta dili sadam pagin kira mungkin dokter langsung ketak nang de pilok ni hokta kelaru silang su da ke hokta pelada ram le kerong lo kalau tu alang tu aru silang su ke actually ke ini tu BMC Olamara BMC Biodiversity Management Committee kan ini pada jalan kali kan tu lo la member kan mungkin ni dia member seperti nama member alang tu member tu lo ini tu ke ada ke ini mada isi tourism ko sistem ko di sustainable ko ini hasil dia antara dah semua yang tawar ini non ini kalau saya natural seperti pela datang tu orang nilai tawar itu belakang orang ke tanya kau biar ada kalau Dunong Dolamara Dunong Dolamara apa sistem lalu itu government sebenarnya belakang orang tu lalu itu cuma ai kan awak kami sudah lain yang ini lah yang kami baik kita tinggal lalu kita nak terap ini Pini Karbi Prime Time Birta Bangilo Pansi Kangton Iklo Domi Takmik Kurwang Tu.